thir tu te chi bai ule tun tuma hian PHA department hnuaia sewage and sanitation circle malak na pakhat septage management anti hnuaia nen malak na poimo em mai pakhat biodigester anti maya septic tank khat ve theilo akha to ka pai fai ngai ve lo atui luang chuak po thiang hlim tak tin sok pit siam ngai lo chu tiang chi chu report kan han buat sai don ania mi puite hrisel na atan le kan lo thiang hlim zo nan hei thil poimo tak ania wangin tuntum kan report hi uluk takamin lo thlir sak turin kan han ngen masa chu ni kan omna lai mun hi a area zong chuan durtlang leitan area ania heta thuam pui penga kan han tlan phei zela monna veng kan lut pheya ti chuan hela hian muthi road muthi peng alo ma muthi peng thlen phei ma chi kong chaklama hian PH in mun ma thade mayan neya PHA complex pan chona kong pui choni jong an tlan chho zela hela hian in hei zol nuam em mai mun ma tha tak mai chung sang tak mai hian alo oma hela muna hian biodigester anti mai khatata na an mantur fiber reinforced plastic anti FRP an siam na factory te pota hian omrup mai ni engpo ni sela he FRP anti hi kan hanbel chianga nga hela hian pakhat chu anda a he septic tank khat ve thailo anti khami he an siam zo sa ni hetiang ho hi FRP anti he fiber reinforced plastic ani angin asiam hi a hau tak ang reng phian maya helai hianin nikhata pakhat hi anpum hlei theilovania chungte ni wang chuanin hetiang ringot hi chuan an in supply zo seng don lovin an fia siam reng thoma se ta chuanin PHE hian mi pui wan tlang hrisel na atan an malak na hian mi pui ta tan ham thatna ma chop thade mai an neya hei concrete pona siam theya thir steel mangte pona siam thei thawa hetiang tengki a hi khatianga siam du te khachu an en puin anti pui vekanga ti chuan man ronga ya po khan abung ruwa afria pek tur te po khan la nei ni engpo ni se kan soi chho zelang hemi FRP anti mai hi kan bi chiang photanga om zia kha kan thiam theidon ani biodigester a hian FRP biodigester om theya ti chuan concrete siam biodigester om theya tin steel manga siam te pokha om thei ti na ni chu hei hi chu fiber reinforced plastic atanga siam ani wang khan FRP biodigester ti alo ni ta ni ti chuan hei hi liter sang hat dong chi ania mi sominan man turata na duan ani chung member som amang tu kha dol zowani ti chuan en asiam dan phung kha chu hei kan han bi chiang don ania hei chambar pali omta ni chambar pali oma hengla hena kap khong na oma hei hi pindan bang ani khan lova hei hi chu FRP ani wang khan fiber plastic ani wang khan kap khong te ngai ve thin ani chu wang mai chu ni e ti chuan hela hian a chambar ma sabera oma hemia chambar ma sabera aron lu na tur hemia inlet a hian hela hian chhri han lo da ta ni chhri iti mayang mizo chuan helai filter na a chhri kan ti mai hi apoimo em na chu midang hna soi si lo hian then khat chuan an pat te khang kha komota an pai lut maya tui te khan in ti khan an tleng lut mai thin ani poi em mai ni an soi to thin box si lova maro chu kha heta septic tang chunga lut to mai thina tin chu mai ba ka sep toiral thailo plastic antina shampoo bom ruak khatiang plastic angte atam du em mai ni khatiang lo filter tu tang khan apoimo ta ni ole ti chuan ta hianin ron tling don ta chuan hei hi pipe pakhat om le ta hemi pipe pa hian heta hian ron luang chuak leang ti chuan heta hian ron luang le thei lenga pindan danga yang chuan heia pindan to ber ni ta ni helai pindan to ber helai ron thleng to hi chu atui hi afim em to maya rim kha anei to lo tlukani ti teng
nei lo top kha chu ni lo a chan chu khami ek atanga ron insiam methane gas ron insiam kha methane kha aron kentel thina wangin atuya hi uluk dewa han hnim wangwanga hnai taka hnim chuan rim tlem chu nei ni a ui ni lovin methane rim kha anei ve ni ti chawani a fim to ti la tuya hi chu khami kha ta hian pipe ine mola ka side drain a tui luan kora luan tir to mai turani chungte ni wang chuan het tiang ang by digester anti septic tank hian sok pit kha amamo velovani tun lai kan man thin ang septic tank a chuan a sok pit hi khami akhur aya lian dei khala yanga ni amar chu mun ma te kan nei thatok lova a then phei chun sok pit po mu mal takin kan nei lova tiang khan lui kora kan luan tir vel mai mai ani a him lo em a fisel na tan a him lova tin kan leilung tan a him lo bokani leimin te siam na sem em ani chung khak na tur tan chuan hetia hian on design ta nia ole helai hian hei abang tin mai he among thleng rakin ti khan a in ping thaveka ti chuan hemi pipe heng pipe mang hian tui kha tian aluang koi tavek ania ti chuan helai hian abanga hian in hei PVC loop mesh antia PVC loop mesh antia hetiang hian ni hei athanin a then chu a hring te po oma hetiang PVC loop mesh kan tianga hi e kan mu fo ome hring moi tak mai a then chu anin carpet door mata tan te po kan mang fo bang tin a then chu anin kan chung te boral to te thlan han khu hrin nan te po thlan chung khu hrin nan te po kan mang fo in ka ria hei hi chu dum chi ania hetiang PVC loop mesh hi abanga hian ta hian uluk takin an ti bet ta ni tengki bang chung lama PVC loop mesh anda na chan chu bacteria ho tom him na tura ta na ti ani komo ta tangin tui kan han lei bora force na takin tengki chung a han lu khan bacteria tam tak alen suak thei thin ani chuwang chuan bacteria ho him nan heng hi rem hre taka da ani thin in chong sang taka tanga komo ta tanga tuiron kal phei chu tengki chung ron thlen hian a force an to thina chungte wang chuan heng PVC loop mesh hi anda thina ni hei hi chu fiber ani awang in ta hian an kil bet mai ta akil nan hian aluminium rivet an manga concrete ero chuan concrete kil be tur big kha stainless steel perek itimayang khatiang kha omvele chonga chu tiang te chu a omani ti chuanin hetiang by digester kan hanti septic tank technology thatak mai a hi kan siam ve du ani chuan pH hian min pui thei ani ti kha kan han soi du ani min pui theia athar kan siam du ni pon unsupervised fekanga an en pui fekanga a technology zong kha dik takin an en puyang tin an en pui mai ni lovin hemi loop mesh kan han tiang te akil be na te khang kha afin an pe thei ani PHE department ina mi puite rong bol na ata na ham that na min pe ka kha chu chi ni in om thei ani chu pakhat chuanin by digester kha athar laka asiam don chuan ti kha om ta a tin pakhat chuan a man lai reng a septic tank man lai reng thataka ala man lai reng kha by digester a asiam don chuan ti kha om le ta ni chuna thar kha han soima sa taila a thar kha chu a pindan zong te engkim mai kha ti khanin an siam vekang mar so siam da na kha PHE thok tu ten technology dik takin an siam ti khan supervise vek don ani chuta chuan in hemi loop mesh kan han tiang te akil be na te concrete in an siam tura lo ngai taila khami concrete a han kil be big na tur stainless steel perek iti mayang screw te poniang chu khatiang te kha an provide vekang ten a in luan po na tur pipe heng helai kan muang chi zong te an ron provide vekang tin an manin an ron fit vekang drilling machine ten ron kenga man ron kenga ron fit vekang ti chuanin chikhat dang le a omta ni
อาจิขัดดังเลยจุนี่จีนกันสวยตาอังคารนี่conversion ขันอิตานี่ conversion ขันอิตานี่จุกันมันเมกไลใบได้จะสตระเซียมเวกันดูชวนนาคาตำตานี่อันนาคาตำตาอาปินดันเตคัดสุดเทียเวกังไงจูไม่นี่ละว่าช่วงเอกส่งเข้าไปไฟเวกติไฟเวกไงตานี่ข้างนาส่งข้าPhD department ขันนั้นรอนโถสักเวกโดนตานี่ที่ชวนนี้เตียงเฮียนปินดันเตคัดรอนเสียมเวกังไงปินดันลีนเตียงขันจำบาร์ลีนั้นรอนเสียมงาโถตูร์ส่งรอนโถกเวกังไงสุดท้ายชวนparli tara khan he hili tar sang khatan ye te khin nan lo mang tai la parli tara khan cheng ni le poisa som ko pali kha nei tu tenan choi ve chau turani om ji chu liter sang khat turani chuan cheng sang ni zakwa som li chia kha phd ne nan peng abak zong chu department khan a thloni nan ron tho sak vek donani amaro chu ti rol chuan heta da lu tur kha om ta ni kha bacteria khan itani hela hian khoi mup mai na kina kan enang bacteria an khoi punna an culture na mun kha punom ngainom ala tling don ni khami bacteria kha liter sang khata chuan nichina kan soi to 30% da angaya liter zathum da ngai ni liter zathum kha litera cheng som pani hisapin anei tu te khan an lei ve ngai ni chungte chu kan fiat kha angai ta a chu ti rol chuan FRP heti ang chi fiber plastic atanga siam hi ka mang du khera kan ti ani chuan heti hi leiangai ta a heti ang lei kan han ti po khan 25% chia kha a lei tu te khan an choyangai ti chuan abak jong chu department in a lo tum sak le don ani a thlon ngo ta hanin pek a in ti ani deuh ber maya enge mo chen an choi ve kha an phu thin chau ania amai ro chu hetiang hi siam chua ran har em maya kan soitak ang khan ni khata pakhat hi an po cha puitling hlei theilo ani hetiang hi department lama thok tu ten a en chin nan ang reng mang an lo om ve nial to a than ti em mai ni helaya asok pit a chuak lui koran pai mai ang chia khan rim chia engma om lova tu manan complain lovani an tia chu tiang chu thilom dan ania wangin hei hi chung tinin mangvek theilang chuan ma son na ro puitak ani nge yang hela hian ate deu zo ka oma hei he liter za sari somnga ani ve thunga hei he chu chung ko member panga parukvel man tura siamani hetiang chini che hian siamani helai muna hian asai se liter sang khale liter za sari le somnga chen siama chuti ruale ro chuan bai digester kha a chi rang om theita user zir khan alianin ate chowa chunga chuanin mi som pangaman chi te mi som ni man tur te mi som nga som ruk som sari mi zahni zathum thleng pon khatiang khan alianin ate dana kha a in thlau chhota ni ole hengpon setila hangan lu tanga hei he FRP an siam na mun chu ni ta ni hei thok tu pon burngat ngat hloma hela hian hei an siam to sa an lo hung phedeu khup boka chuan hei hela hian an lo bung mol mai nan lo thok mol mai a hei hi chu hemi a chambar rang khami bang tur khani fiber ania ti hian an lo te mola ti hian an chan somanga atok te in an hlai thlang ole ti chuan hela hian in hei a bang tur an siam na ta hen a lo omani hela hian in hei a bang hring tur khata hian hei pigment color khata hian an lo noya cha tok takin an noya ni pigment color anti ta hian ni ta chuanin hela hian chop fiber 450 antia hei hi abang tur khani ta ni abang la khong tu tur ani kha sotilaya pigment color kan tia sonan bel don ani ti chuan belanga ti chuanin chemical chemical khan noi leng ti chuan noi lenga an bel lenga chu tiang chuan heng te hian label turan ta ni ti hian an bel khonga chu tia aron khong char nuwa chuan hetiang abang singa hi aron chuak don ta ni hei hetiang hian ron char ro to mai dona hei abang tur ta na an siam khong thatak mai kha anita a chu tiang chuan khang khan han char khomanga han kil khom velan char khomanga chu tiang chuan heng
fiber reinforced plastic kan ti tuna FRP kan ti kha hetiang hian an lo siam chuak ta ani ti hian a cut pole an oma woven fiber 600 an ti maya ami cut pole khan ma dian lo cut mol mola a thenin ti khanin helaya rong an lo noi mol boka a thenin abang tur an lo cut ve mol boka chutin chon hela hian an trul ve le mai ni bacteria an siam chuan mun kan en ve le thunganga bacteria an culture na mun an siam chuan mun chu tilai phei hi ni ta ni hei hi anaerobic microbial inoculum antia alam toin AMI antimaya plan hi pahni omani asiam chuan mun he azem ni om zem ni po hi block in an la than le ta zela hei ti hian achunga hian engemoni aron ther chho fup maya an siam dan an man dan an khol kal phung te engkim mai an process kan thiam angang in kan han en vele thung don ani hei hi kan han tina chan chu public health engineering department an ni angin mi pui van tlang thi sel na atana na thok tu ten nia chuwang chon tuna kan chin phung thalo tak mai he thlak dan om lo mo tin ngai tu na tam takan senga chuta chuan bai digester an ti hian ron muchuak ta hlau maya an lom man phur maya Mizoram ahni introduce an tuma tuna hian na satakin man lamek ania heng hi kan mang deuh nual to then chuan ana chang riale a fing fal deuh chuan an lo mang deuh nual to mai lo nia hetianga kan thlak vek thei chuan kan risel na thui takin kha khan a thazong in min ngong don ani tun din huna hi chuan ti hian aizol kho pui han en taila ral khata tangin in lir khana khat ringot mai ni khami in lir khat ringot maya khan mi hring an om vek si chung tin khan ni chin kan sueng khan septic tang kan nei vek kan septic tang tui luan chuana mu mal le si lova kan sok pi te lo mu mal le si lova ti chuan kan le alo nget box si lova oi panga om kan ni box si nen thalo lir mai khain belboma chu mai ni lova septic tang alo khata pai fai reng in kan boi fowani tina pai fa hi hau tak ema cheng sang tel fe sen angai zel mai ani a ri sel lo boka bai digester hi chu a kha ve theilo awangin pai fai angai ve lo ani tuna kan septic tang man lai atranga chuak sok pin ta tranga chuak a hian nat na fik tam takala telani tin arim pola chiani chu tiang chu ti hian le kan pudral tir a then chu lui kora kan luan tir maya abol loem mai ni kan din mun hi a thalovani chung thana turatan chuan na satakin ti hian PhD department a sewerage and sanitation circle ta hian na satakin nan thoka chu mi puya kan thayang to ka khilfe kan han tumani bera oleng poni sila me bacteria hi chopek rengan ngai ni thil nungan ni tlata wang khan chopek ngai ni chumi chon pek achu ni tin mai khan a cho tura khata hian an han vom luta tiang chuan tuine nan song bola chulai chu kan han endon ani otuna hian bong ek phur hei aron thleng cheron tlan lut mek ani te hian he motor a hian thok tu pathuman oma pakhatin motor khala pani dang hian a choi ngai te a thir ngai khang zong kha a tharum ngai kha an thok ta thunga chutiang chuan bong in hranga hetiang hian bong ek sing do na kha tin chutiang plastic tin pol lian pui so an tan bungan hung thlu maya chuan ni tinin an ni hian bong ek hi an koleka hian bong ek hi ma tam tak ta hian ni tin mamo an yang poni se hei anon thleng chia helama tang hian soifia pa in an na thok lai thlir pa ni bokin tilama hian in pheiteng tin khat zela hian kezi sa ni alenga hei tin nga lai mai ania kezi sang khat voi khatan ron chip tina ni ti hian bong ek sing kha bong in atangin mun sang atangin an vakoleka ni tin mai ti hian helai hian an chokkoya ti chuan helai kan din na hnuaya hianin an pam lut ta thina chu tiang chuan om dan ani hau ta khop maya ti hian hei
อาลูทางฮัลไม่สีโลค่าคัดตุยเนนที่ข้านั้นหันจกก้อยเลยอ่ะเฮล่าเฮียนหน่วยเฮียนให้ชิชีอมตาชิชีเฮียนินโรสวอลเดวขัดยังไฟเบอร์เองโมลัดรอยรัลโลเดวค่ะเราฟิลเตอร์เวลทุ่งโดนนี่พลันปะขัดเฮียนลิตรหน่วยขัดอะไรเงี้ยแต่จวนพลันปะขัดที่จัมบาร์นี่นั่นละเช่นเลตาจัมบาร์ขัดเฮียนลิตรสิงห์เซลเลงตีนานี่จูแต่จวนนี้ตีนินเฮล่าเฮียนบงเอกเกจิสังอาดาลุเซียงไงตาที่เฮียนพลันขัดเซลเกจิสังอาดาลุเซียงไงเกจิสังอาอันดาลุขานตัวลิตรสังอาดาลุไงบุกะจุดยังชวนบุมัลตะกินเฮล่าฮีเอ็นโกลเรงไงตาอันหน่วยให้มีกันดินนะหน่วยเต็งกิเลียนปุ้ยมาเฮียนก็เดียงหันแบคทีเรียค่ะคอยหนุ่งตะเรงมาที่ชวนแบคทีเรียอันนุนทัดเละทัดโลactive time active chalawem ti te thleng khan monitor vek anga eng poni se kha khasu nakina khan la enanga laboratory a khatiang khan uluk takin an en zel ani oleng poni se hei kan huang hian ti hian tuin han phutapur purmaya ti khanin hnuai lama khan lut thata hei he bacteria tena an eitur kha ani ta ni tui an dalu zat an kholu zat apo hi te clip thlep vek ania omzenei tak zel ania in balance tok che che turani an soitak ang khan bong ek hi kg zanga an dalu chuan tui kha liter zanga turania chutiang chu thilom dan ani ti chuan ti hian an han tia ta khona ron luang chuak don ta ron luang chuak anga avai khan chuan liter sang khat vel bor khat khulai khon nakina chun ron tling po mai dona chumi liter sang khat vel ron tling a kha helai hian khol pakhat omta khu la mor lama khon a thla omania mulep hian hemi khol hian in an han chok le don ta ni khu khon vir churanga kha khan an chok ko yanga chutia chokoi vak to nu chu helai hian a hip chuana a sak na kha om le ta ni hela hian hei hi a hip na chu ni ta ni hei hian an hip le don ani hei hi hela hian he ta hian khola a in thun zom ta hei hi hemi khol mang hian in hetilai ami tui le bong ek koi taka an cho to nu kha an hip chuak le don ta an du to ka khola an cho khoi nu kha ni hela hian a hip na khan an han hip chuak le ta hemi khol mang hian an hip le don ani chutan hi pa po chuan hei hi hela hian hei bom rang ang reng deuh plastic in an la siam le ta zela a chan chu khulaya helaya an filter hian in la filter kim lo pal kha om theya toi ral thei si lo filter kim lo kha om thei ani khami kha hei hian in an filter le ta helaya pipe hian hole thamai lowa hei hian nakina chun an thanga hemi chunga hian pipe hian zuk rolanga chu chun an hi panga ti chuan hemi khol hian aron hip don ta ni ron hip churanga chuan heta tanga chuak kha an du na lai chambara hian in an da lut to mai don ani helaya hian plan pahnia om kan soita ang khan plan pakhat hian chambar ni zel oma chuti ni chuan chambar li lai mai oma khatiangan freak fai nu tuine na ai zat chian cho polan cho koi nu kha an hip chuak ta heta hian an thun ta ni hetiang hi chambar li oma hetiang hi palia om tinani ti chuan hetiang hianin hemi a pipe hianin khuta among tak zuk thleng lo dewin among atanga a chuat atanga fit khat vela heti hian a ko pheita a pipe hi tatang hian an thun lu ta ni ole chutiang chuanin khami an thun lu khan an da mai lova a chunga tuitling bacteria omna kha a chet ve reng ngai tlat mai ni chet ve reng ngai a in circulate reng thaina tur tan khan tiang hian ruam han nan siam le ta hela hian khol pakhata oma apam tu khol ani ti chuan hela hian azuk sak chuana tur azuk hip chuana tur ta hian aron tro chho le tangau maya hei hi khami
sotilai athun luna pipe aya chung khat si banglai holvel thlenga niang chu ta khana zukin phun thata a chuan khata tang khan ta hian pipe hi tan han vu le ta a hei hian an hip chuak vele ta thunga ni hei hian an hip chuak vele ta thunga ti chuan heta an hip chuak kha hela hian a pipe hi chu hei tuna hian an du na la ya ti khanin an pot koya chiang chia lovanga kan soi fia zel mai nga heta tanga aron hip chuak kha ta hian lut vele thung ta ni lut vele thung ta khu ta an hnuai a khan among tak tak zuk thleng lo deuh fit khat vela sang a khan ti khan ta khan an vit le tamaya ti khan han troi phunga ta han lut vele mai don ni ti chuan khu ta lu tanga ti chuan khatiang kha ti hian a chung tuya kha ti hian a circulate reng ngai ta ni a chet ve reng ngai ta ni chung chu thilom dan ania ti chuan dar kar ni chung vel hetia bong ek le tui chopol an da lu nuwa hian dar kar ni chung vel hemi khol hian nung thina chu ting chuna vir kol thina ti chuan bong ek an da ma in jinglama dar kar ni vel khatiang khan an ti nun char char ngai boka ni khata dar kar li vel chu tiang chuan atuya kha an circulate tir thin ta ni chu thilom dan ania ti chuan in hemin tuai tankin huai hi airtight ani airtight ania boruak lu theilovani bacteria hi oxygen mamo mi lovania oxygen lu tel chuan bacteria kha thikher lo ma se achak lova ti khanin athuanop mai thina ni an tho turanga thok tha thei lo thina ni chuwang chuan airtight vekasiam alo ni le ta a ten a temperature po hi uluk taka maintain anga ya 20 degrees Celsius vela von reng anga ya chumi tan chuan hela hian khol pakhat om le ta ni in en le lok taila hela hian chiller machine anti a oma khol lian pui mai an chop rup mai ni plan pakhata hian chiller machine hi pakhat zel om turania ti chuan electric power supply hi a om lo thiang lovani an man du huna chuan englai po a om thein turin hela ya hian khi coil generator lian pui mai an chopa power supply current pang ai om lo chuan khi khin tinung mai ni tiang chuan hela hian mumal takin nan thokani he chiller machine ina an tho ber chu khamit tui koi tling kha a temperature kha angai renga omangai ni 20 degrees Celsius vela a om renga nga ya chumi vong tur chuan he chiller machine hi tangkai ta mai ni helai hianin pipe ron thur phase ta sung maya pipe pani he chamber pakhata hian an lut thlave ve a te chuan pipe pani dang hi helam chamber a hian an lut thlave ve bokta ni te chuan heng pipe hi a chunga khon tian han lut thla kha ti hian hey refrigerator nung lampanga ativot tu tur temperature control tu tur hetia tun ma chuan tian a in coil thin hi kan muanga kan mu thinanga ma se tun lai anga chuan tun line siama chuan a om to lo ni khatiang deuh chi khan hemi pipe hi a chunga hian ti hian kualta a ti hian a kualta ni kual chuak ta vek maya chu helian siam hlim hian a chung lama a khaina fel takan siama ti chuan hemi a chung lampang slapa hian fel fai taka nget taka siam vekani ti chuan hemi pipe pani he ti hian kualta ti hian a in zom ta ni pakhata hian in tui tenaron lutanga pakhata hian a chuak reng turani lutanga chuak renganga chu chuan a hnuaia tui koi bacteria omna kha a temperature kha avong thadon ta ani te chuan a chung temperature hi a constantem a dik tokem bacteria tan a him tokem ti kha hela hian a enna a omle ta a hela te hian hei temperature enna ania ti chuan hela I chuna monitor an da ran lova hela hian pipe te in an connecta solama son helai pia sona monitor omta a so da tang son a temperature kha
adikem dik loem ti kha en kol tu te hian an monitor zung thei ta ni en zung thei ta ni ti chuan in achunga khanin methane gas kha a in siam lo thei lova hemi atui koi bacteria chenna khami in tha punna a chenna a omna tui koi kha achung hi aron silovani a space kha meter chan vevel all omani khata khanin methane gas khano in siam chuak thina a pressure kha a sanglu tukem a sanglu tuk lowem ti khata tang hian low monitor vele thungta a khami methane gas a pressure asan lutuk chuan helama hian a chuana a omvele thungta overflow an tia overflow ta hian omvele ta helai hianin pipe ta henaron chuak ngau mai ni ron chuak ngau mai a hei hong tai la chu tila hian lightarin zuk dep zewila chu pur mai don ni al hum mayang lo om tham ta hianin a chu hen methane gas kha in siam chu kani chuwang chuanin helai atanga methane gas a hit in chungan potluta erong bolnan te pon mangna kina kan la enanga helai hianin hetia pipe mora hian tanki ta hian an dani tanki an siamani a chan chu methane gas mai ni lovin ti hian bong ek le tui chopol kha nitin liter sang khat kg somnga le tui liter zanga chopol kha dalu renga ni wang khan a low overflow thei ve thomaya khami a liquid ta kha atui ri nge ni atui ko ya kha khatinga atam lu tuk chon heta tang hianin overflow kha an pai chuak ve le thin tho ani chungta chuni wangin hela hian tankian siamania chung chu thilom dan ani hei gas an lak na ni achunga gas kha methane gas kan han ti mai kha erong bol nan man tlak ani office a son an laluta tin in chunglam quarter po khian an mangani tangkai takin erong bol nan an mang seng lo ani ani na taka chuan helai overflow air lo tight lu tu khan a methane gas khatinga a in no na sat lu tu khan chua fo ngai thin zo khani chu thilom dan ania gas an le ngai to lova hun rei taka tang khan hei erong bol nan an manga tui chuan nan an mang khating atan an man khani poni sela bacteria te hi thil nung an nia wang khan ei turan mamowa an chen na turan mamowa te chuan an chak to kem an resel tha to kem nan active to kem ti kha en le ngai ta a chumi tan chuan laboratory a solai son test tube kan enanga chuta chuan an tha to kem ti a kha an monitor dan kan thir vele thung don ani an bacteria culture mek an khoi pun mek khang kha an active tha to kem an resel tha to kem ti kha en reng ngai ta ni chamber li a oma chamber khata tan khan hetiang hi set khat zel hi ngai ta ni set khata hian hei bur pathum zel an mangani ti chuan helai hian arruak a oma hei chamber khat set ani thunga maro chu a pressure nat lu tu ka wang khan an ti ke pal hlok maya a thar ngai tu mek ania chu tiang chu thilom dan ania helai hian chamber pathum test na ta hian an lo da ani an test dana hi thiam angangin han soifia don ta ila atha ome khami bacteria an khoinun na bong ek le tui chopol ne na khulaya an upakha an han hip chuak ta a emil zanga vel an han la chuak ta a emil zanga chuan tui emil zani songa le bong ek hring gram zani songa nen an han chopol le ta a ml sang khat vel ante tlang pui ta ni chu ai niam pona te thei tho na chungin ml sang khat vel hian te thin ani tlang pui ta darkar somli le pariat chung en angai ta ni a chin phui tak mai ta hian oma hela hian pipe ta hian lu ta ni pipe lu ta ni hela methane gas ron in siam chok kha heta hian ron lu tanga ti chuan hela hian tui han da ta a heta methane gas ron lut khan tui khat hian a press ta ni methane gas ina hetia tui a han nor khan hela hian tui ron luang chok vele thung ta a
ML sang khatani chuan helai hian darkar somli le pariat chungin tui ML zanga tal arun tlinangai ani chutiang ani chuan a bacteria kha thatok ti na ni amar chu tilaya an khoi de he thaom hle maya achang chuan sang khata ante sian ML zasari te ML zariat te khang kha arun kok phadai mai ni chutiang khop chuan an bacteria hi a thatok ani a risel tok ani ti kha a khiat thei ani ti chuan in helaya methane gas ron in siam kha a pressure na lutuk thina chumi pressure na lutuk chu hemi glass hianin atur lo forward hian helai po pakhat chu ake kan ti kha ania puak thor mai thina chang phai chun hei ceiling thleng hian a han per choi mai thina ni a lo omang reng khop mai chung de chu thilom dan ania a om ji chu a bacteria kha a chak po le methane gas kha aron in siam chak mai ni bacteria kha chak lo chon methane gas kha in siam chak thei lovani chung chu thilom dan ania heta tang hian khang kha observation an lo tia an lo enthin aloni helai hian bong ekin an choma ti chuan chu bong ekan choma chu helai hian an test fo thina mihring eka an hmang don sia tin an ho tu ten mihring ekin test ve teu an tia a khoi vel chu nuam forhan lo khop maya amar chu thilani na tak tak hriat don chuan angai sia mihring ekin an han test ve ta a an khoi na tak tak turan man na tur kha mihring ekan itla ta wangin ti chuan in hetilaya water level hi a that le that lo hi aron langta ni hela hian zanga chin kha sang khata kan en chuan zanga chin kha a tha kan ti to kha ti chuan bong e kan khoi me ka he zasari te zariat te thling kan ti kha mihring e kan han en che chu sang khat a pelani an ti ani aliam de zoi mai ni ngai turani tu ya ka chutiang khop chuan in mihring e ka chuan a bacteria kha active in na thok thani ti kha an fin fia clip khepani ti kha kan soi do ni ole he technology he DRDO han ti maya Defense Research and Development Organization an tia Defense Ministry Government of India khami ta dai mai khani a technology hi an mu chule an man ani awangin chung chu ni wang chuan khatianga official taka mang chho ve zel tur khan mumal taka agreement te po siam ve nga ya chuwang chuan MOU hi October ni som pakhat sang ni som bakwa hian sign ani don ani ti kha en soi du ni mihring hrisel na atan te kan lo thiang hlim zawk na atan te mason na thang mek zela he thil an mu chuaka mi pui te man thei tura chop chu a han ni ta hi alom om tak zeta train belangai to lova a engkim mai a technology zong hi kan lo thiam vek to maya ti chuan a factory nen tuna hian kan in buna na kan thok mup to ani kan septic tang man lai hi a thiang hlim lo zia kan kheveka ni china kan soi to a kan ram tlang ram ani kan in ek beng na sa siam mun le ma in min dai box si lova sok pit thanai tur pon kan mun mai na zir lo wangin ti vak ngai na om lo ting kan lo nei ni pon kan in hnuai vela hian ti khan kan han siam ve a abang kha kan ti onga tiang khan in brick kan han rema ong per purin khata khan in leilunga luang ral tur ani ta a chu tiang nei chu tlem zok kan ni hialanga then hi chon kan put ral tir vel mai me kan luan ral tir vel mai me ni arim che ma mi hring hrisel na a khoi poi ani kan septic tang man lai me ka tanga chuak sok pita hian nan na fik tam takala oma poi khoi thei tham takala om thlat mai ni chuba ka akha to ka ti fai fowanga ya kan the thang dan la hian du thu asam bok si lo ti chuan a ngong thalo le tak pakhat chu leilung ati nipa achi zopa chu chuan leimin asiam na sa bok ani khang laga kan him theina turatan khan tuna biodigester anti a he kan man nge hi kan ti mak mo le kan ti tur alo ni ta a biodigester a chuan ni china kan infecto a he ta sok pita kan luan lu tir thin angkha atop ber atui chuka kha methane gas khatia uluk dewa han nim khan rima nei ve emoni o ti tur chau ani methane gas aron chuatel ve wang khan ti chau ani a film kak mai ni film kak maya kha heta side drain a luan tir mai khan van tlang ta na nok mia lova chuwang chuan leimin laka kan lo him zel theinan te kan lo hrisel zok theinan te aizol khopuya abik takin
hei kan man chho thui angai ta ani ten district capital rang hian kan man ngei angai boka chumi mang tur chuan sarkar chet angaya sarkar in poisa ada angaya budget ada angaya ni ti chuan tuna hetilaya hei an culture na aizol ko pui chom theitura an ngai culture na hi plan pani ania heta hian englai po in liter noi ni kha an kol reng ani ti chuan liter sang ni an da bel reng angania chu tiang chu thilom dan ania chumi ni chuan liter sang ni vela hi an khal chuak reng thein ni tin tina alo nia chu ai tam het an khal chu don chuan ada lu lama tam ve deuh het po ngai mai thei chung te chu thilom dan ani ta ni engpo ni sela hetiang anga malak na ro pui tak mai sewage and sanitation circle ten an boy pui he thilom om tak ani department hian mi pui tan ham that na sa tak mai asiama chi thumina soi thaya ni china khan kan soi to na a atira tanga report en lo te om thaya ni wangin han soi le potila atha ome he FRP anti mai he mi fiber atangan siam fiber plastic atanga an siam hi chu a production a hi chak thailo awangin a leidu tan po nga deuh wangwang anga yang heta hian FRP khami biodigester anti bika hian 25% a leitu ten an choi ve chawangai abak zonga khachu asiamna man zong sense waka department lamin an tumvek donani chung chu thilom danania ten chu ti rol chuanin in samek te noma khang ho khan biodigester khatiang chi khan ka siam du an ti ni chuan department kha dorvat angai ta a khata khan a main wall te partition zong te kha an mani suminan lo siam vekanga ama ro chu a chunga a pipe ha khamia tui han in luan kual na vel le ten khami loop mes san han tiang te khatiang ron supply na kha a thonin a free nan ron ti sakangan fit sak vek bok don ni chu te chu shetel taila ten conversion om leta kan man mek lai hei biodigester ka siam du ti khatam takan om dona khata khan ati fai na zong tin aron siam that le na zong thleng khan department in an ron ti sak vekanga chuda chuanin allen le te ta zir khan en tinan a capacity kha liter sang khat lo ni ta se litera cheng ni le poisa som ko pali kha anei tuina choi ve tur chawani omje chu liter sang khat ani chuan a choi tur chu cheng sang ni zakwa som li chau tina ani asiam man gorongora chuti rualero chuan bacteria kha liter sang khat ani chuan bacteria kha 30% tala da angaya liter zathum kha ale angaya liter khat cheng som patni zelin ole chutiang chu thilom dan ania a kha chiang du tan he phone number a hian zo fe the ani 0389 2301 691 0389 2301 691 a zo fe the reng anie ole khati chin kha tun tum LP special report kanon tarlan thei chu nile phot mai te se